Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, angka kak si paimang rilalanna iye kesempatan ngewe rewak kak maparingerang ada istiadana ampe ampena nania gau na tomato wakta riolo akatta pada angkaki maisengi si bawa lestarikangi budayana neneta riolo yang belum tentu tidak kalah bagusnya dengan ada budayana taue oleh di luar negeri. Padahal reko maelo iri pikiriki riwatunna rijajaki ribalandai mae galakda lontarakna neneta riolo na bawa lisu ri kamponna balandai na inapa na gurui ri kamponna narimakuana naro tabe Pelaui ini nawa made cekta subreker ki channelna sila surakta iaye rubas pak kampi mamuarei angkai lestarikangi budayana neneta. Terima kasih banyak. Salama ki topada salama. Rilalana iye watu ewe tabe isingkan saya rampe-rampe i cede tentang asi kalibineng lontara ogi terutama boting parue nenia boting paru metae na tudak boting rekoriritai kadange makukue boting parue maega dek nisengi carana mak bingkung ya mirob napahang makada si tonget-tongen na baineta pada idarae terserah bingkungi pekko gi caramu ya nai maelo rirampe makkadae mak bingkung pak darae engkato carana de nak bingku bawang taro ni ubacaki cara-carana mak bingkung yargi makkadaki mak dakalana boting parue. Pertama-tama, ala ni wajenne na tetongi sempajang dua rakang na inapa marelau doang ri Allah Ta'ala. Riweriang anak madeceng ripa belai risitange. Naya bunga sitako naya bunga sita ko makun raimu napa ko naya bunga sita ko makun raimu tapak koroki cinampa pikiriki akuasanna puang Allah Ta'ala ciptakangi makun raye angkai riseseta nariatakang ati marilalang makkada alena mi bawang riseseta pada toha neneta Adam na Hawa yarigi ali na Fatima mupakitai mata atimu itai alemu alepu muitai lapalag ba makun raimu muinappa mukarawai limanna mubereselangiwi makkada iya ali patimang rikarawa nareko muarakan nilimanna wadai sahadae ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nakada atimu Jibrilu panika ka Muhammad wali sabia pangeloranna Allah Ta'ala kun payakun napa mupamulai pak baumu cule iya manang makoni tu taratekna riasange gau paralu pakena ali na Fatima angka sewa watu panguluta ali si bawa Fatima
mak bicara-bicarai masalah abot tinganna. Tamani ritelu taung abot tinganna. Abot tinganna runtui siddi masalah. Nasaba pangulutta ali makuram mopi paris tanganna taratekna paporioi atinna Fatima. Mate ni Fatima dengan ucapan sedikit menyindir Ali. Muasegi madecing rekode mupudangi titipanna puang Allah Ta'ala. Nang kalingana werek kadana Fatima. Nasadari ni alena Ali makkada depa na suku carana purioi atinna Fatima rilalap bocok. Makuniro Ali makutanai makkada pekko carana. Risuro ni Ali lao mangolo ri pangulutta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambok na Fatima. Makan ri guru ri nabitta. Makuniro maega lada sebenarnya kita ogi lontara bicarai asi kalibineng. Nasaba neneta riolo matandri pak disengang agamana. Maraja tahu na ripuang Allah Ta'ala. Nama ega ninina. Puada isi dia gau. Apalagi penyangku anak apona. Sebagai pewarisi linona. Cocolada. Nasang papasata toriolota. Akadae. Winrumeman ni. Anakmu sebelum rijajiang rilinoe. Artinya, rekomaelo ki punna anak madeceng, ale tajolo tapadecengi. Makuniro, wala papasiringerang. Tabe maraja. Welawi dampakku. Reko tasala ka rilalana paparingerakku. Riwat tuwewe. Mamuareki angka ki papole wija madeceng. Anak soleha mabela ripa kotulu-tulu risitange. Nangka ki kiringi ki doang riasori mondri. Tabe paimang dukunganta subreker ki channelna sila surata rubas pakampi. Mamuari masumangai rampe madecengi ada istiadat na budayata manang na angka nisang anak apota riasori mondri. Terima kasih banyak sila surang. Salamat ki topada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.